Kuki Baptist Convention Youth Department to Gunanoya Kumsani le somni langa Youth Day Lapi Galzo na chu Pakaya kun ahi Tila Gambi number 6 Hanglai 10 Ahin sim dova Chule ahin sa do thei ta ziun Pathin thangvain hen Hichila hi sadoa Chule ngai lazo sidin Pathin pathe channa hijing ta hen Kuki Baptist Convention Youth Department Pathinin pathe bojing ta hen Keima pakai thacha Reverend Henjelian Dongal Pastor KBC Gambi number 6 Tuilang area Kristen khang tha